Abusua se wo wemu wo Daddy Lumba ene Akosua Serwaa abrabɔ mu dia enipa ba ko a okuta archives wo ya archives man na records ahodo nyina ekuta no eye PAPASHEE evangelist to be precise na wonim se ensem eku otwi ko breman Lumba dan a okɔ han ye edan a osi ye cassette to mu nyina no ni nyina eye PAPASHEE na edimu tintimai na omope eketesi visit bi ewo maame bi a kyese omusi so ano mo hosel no saa maame no eni nipa a wonyi sika ma omo se omo mfa nko ha dan na abusua enipa enka ye wo hoyi eye ye be check videos bi out na ade bi esi ne ewo ye Maame Akosua Serwaa fie ade bi esi ade bi na garafo enwene ho da etimi esi na me saa video no eba be kire no etimi ahwem na so wache wadwene e honom na mame hye ase efenfri trasako ene ezei eni gya PAPASHEE ene ye Maame Akosua Serwaa eje no yenhwe na yeni enkomo e wo that side. Okay. Tie no ana ekoso no. Abusua nti trasako no nti uti se maame no wan kami ahyemu da se in her lifetime obe meet obi etese ye Maame Akosua Serwaa nti eno so eno no na maame mfo nwura mu ewo ene special video bi a me de ma wo na video no ehya ase a ebe hya ase mu se video ebe din ebe sen bisa na ise enima ekoso ofio yenhwe na ne nyina ene se ampon great ampon ipo kobra Abusua I was saying Abusua enti I was saying gume like me would even come yeah I'm point na woni Lumba wo kesi there be maintain me biase o na wo de ampon se ampon kwakosra Maame Akosua Serwaa like maintain me biase o abusua wo ba no de wa chemase na ade ba kwa pese eti ase it seems say musicians ahodo ni nyina etai Maame Akosua Serwaa echi abusua de na eka cheo musicians na omunim how
the kind of hustle or mufam in making music, in coming out. So we outcoming artists and them mufam no. Omunim sa hustle ni nyina. It is for all artists, for all musicians to say omono. I say omona say Maame Akosua Serwaa na omu nyina what the side no. Enye wonwa na me be che video bi wo hanom abra ko finti eni KK fosu enso ewura mu e ofie na video wi e ma me. Just Luma nyum so ni nyina wonim tu o. Tiasemo. So tiasemo keke bosu kan. Abusua. Almost anyum bia wonim to. Luma nyum bia wonim to. And keke fosu ka asem bi om. Wọ́n say wọ́n enya boafo bi tse ya. Eya. KK Fosu has been in the industry. Kofinti crowd or no ne papa na ne namti. On crowd e mfane nkan ko woni BBNT. But almost said that make an artist ni nyina. Omunim hustle in making music mu. Enti obi bia who the value of Maame Akosua Serwaa. Na abusua me say enkokra na Papa Shee ka asem bi e wo hanom na ansa ne beti Papa Shee no. Maame mfa sa video we e ma ho. Lumba ba fufuro ebe pie wo Ghana ha. La pass obesue ene waba. One Maame Serwaa ba beda abrewa na oto asase ne ma no na se. Oba Papa Shee ho ani binya. Obi kura nka ne refi. Papa Shee to obi ka Papa Shee asema no ni Lumba. Akosa ya wakosa. Na pap cassette ne ba sika sem ne ba ye na Papa Shee na de nam cycle UTC. Ana all spread ye di bi chiche anwumre no abala pass ama container no aba be gina ho no obon wa nti obi ni Papa Shee oni mulumba so obi ka boni for Papa Shee ho no abre nyame because Papa Shee ni lumba die won mo na atwa free ho mo ko takrade no mo di ko takrade ti o mo ba ko mo de fish ba e na ye ma na ye ofie ni achi ye na edu abesie nti yesra mo Ghana fo so wonim bibia enka na Papa Shee ye ni papa de okai wum collaborate mu no ono Bible krase enhwe yenka ye kanedo ana wo Bible nti esra mo Ghana fo mo kasa mo nka de munim mo nka de mate hwe obi ahyase ansan waka na wieye esra mo Papa Shee de obi odina no bebrand bia no abrenya me no ni lumba ahyase efia ha ani fia no mutim wo ho 2 houses na no mudi agro o hwehwe enti fia akra na efra lumba maame fie entama nyina o mama tena ato obuto obi o si lumba maame fie na o ti esra mo lumba o hyase fi baby asa na obe lumba na nkofo bi na bua no Papa Shee ni Maame Serwaa na o mde cassette na ba ya no mde chorus o mu free UTC ehyehyɛ sika asɛm no de ba ye no sika asɛm no mo de ba ye no eni obi atumi subo na ye sori aye se Teresa obi atumi subo Lumba boma Teresa no Lumba ko ye no aware no so obi atumi so mo obi abefa nti munnimu ta obi atumi subo na se asaneti ti Lumba de oni Papa Shee ne Maame Serwaa mo apre ye bia nti obi ade ye krakra de to ho ma de wura ye mfa ne sa esra mo mpama Ghana fo ya de wonu no odie president mama ye nyina NDC fo efia apart from say friend no Lumba papa fie sanso friend NDC fie ye wo t-shirt out from JJ Rollins so ebesi ne enti ye nyina ye to abetimi free ye to aba sheda be kukuru ye ne de akoto aba papa mon ka asem ni ye baby anokra dan mon fanto Mami Lorinda ye di wo ya because baby awudi bia dru na quarter sema wo kan kakra bi mi le man kra mi tie chiri kwa no minim se nka ye the wisdom ni asanso the justice ato ho mami kobra bi because wo di bia wo no ne officer wo tie no me sramu the RCB ha no
yemfanto akiri but den kura no de yemfanto na asumdwe mbra because o man no eye musia Christopher my dear Christo so ye nkware ene mo memfa no kware enadi because Muslims wo kura nka se o majeje asem na wi nti yesrem ye pamacho ye damase Abusua eti hey serious oh, we must all put respect on PAPASHEE's name. PAPASHEE. I say no obia sorry ah. The only mo masha say no obia sorry na like me kra me kan be at a point PAPASHEE na me ka ensem hunu e de fa no ho. But obia wonim PAPASHEE bia e wo hawa ofa so ka asem foforo e de fa PAPASHEE ho. PAPASHEE has been a blessing in Daddy Lumba's life, but I say not only limelight and I say na enkrofo nche da enhu underground works are behind the scenes and you man na all you need to know and I say enkrofo attach bad name edma PAPASHEE but omo nim omo ahyase no omo se PAPASHEE aye adwuma it is said PAPASHEE koba ye PAPASHEE enim de waye to 1% legacy no enema be call wayward e wo honom na ebiso ye nwie kra afi yenkotie PAPASHEE dan kasa enum asem na yemfa ensem no ensi England UK and we move back Ghana. Ono na yene ne shas ye. Time wa bra chance di sika sem cassette buy. Obi atemesubo cassette buy. Sik ye can say miyaka quantum cassette ye de buy. LPs ye de yaka quantum LPs. Sika sem LPs obi atemesubo LPs. E odonti eni ni nyina ye de buy no. Antina bikoyi cassette no wotema. Mene djumo mikoyi ani e dia branti ekoyi cassette bi wo airport a cargo bar ni akofa ni e dia branti na o supply biya ba no ho adabaka no obetu na ye dia kwani banka kra antina mikoji ni ho 400 cedis ena me de ko han dan e ma me brother kwadwo fosu ni Maame Akosua Serwaa ebra e two free la pass near 1 bedroom ye kwase ebra leso nu wa mu kware awudi ena ye be pe edan no antina ka jam se me ko Mr. Ahema ono ne brother Kwame Ahema ena o ka se me nko no na edan o boys quarters o nti dan ye 3 ena me ko han ko se bra ban ansam ko shia no airport ena me de ba se ma ko han dan wa ena ye nya 3 bedrooms ye de ba ko ye kitchen ena no mu me no use ba ko na me ni use ba ko ena ye tena ho sa timota ho ye adwuma kakran ko si se ye nya sika yasta se wadi ska ba ya ye konto dome asase ti ye ti Mr. Ahema fie ena na ye si dan nti wo mkwa me na me hweso sa kakran ko fa papa bia wo si dan fi mampon ena ye de ne ba na me koto ayon wo cement nails na me ko free bi na me de ye na me ko from wo circle PNT na ma kwa ye call na ma friend skana sana we start say one ma send dia ba no ma say skaka go see your first house ewo ena na mante so bi nya asase ye wai tantra asase etuto ni nyina ena ye share tantra de yase so ati ase ena ba bia radio station ni wo no Debbie baby North Lagos baby radio station no Wisconsin there no ye share ye no ase ena ye kana say East Lagos asase no ye ko share ho de na se ye bi ho akone ya basa enye 90s what they say ye bi ho akone ya basa sida no ho what just what they say sida no ho etina sister Serwaa no mutuba betra hai betra tantra on betra tantra no na sada ni yesi da no so what they say ene kakra je me call sulu a me ye medina na mda so me brother me call da no me ne nam bibia se me bia hwe aben wa akwa na me se gina mu ma no satan be twa nwum mi no na me so na me na me be fight ma no because no ni ha so what they say ye die chi lande me na ko bushu America oban no afem na me ya ko bushu sa gaganga ndi ma me se wa na me menim no ono na Nyankopon enim no wona Maame Akosua mpadu enim ona Ghana fu wiase nyina enim ka na yele ba ko be enim no pa che so ade ade ya etitan dia kosu bia no
ɛyɛ nkrubo ɛna nipa bi butu nkofo ani ba de Nyankopɔn hyira no wo hyira no so ade ase Bible si de oni papa wanya no ɛyɛ bɔne ma no ɛna Yesu si de opese obi yɛ ma no yɛ san ma no nti asantefo nwa chapter 1 verse 1 so obi ofo nsa wa hɛ so ade ase na Awurade Nyankopɔn si hu tɔkwa ko a ɔnko bi ma ba so ade ase nti na Awurade koma ma Akosua Serwaa entokwa ma no ko ntia so ba so ade ase ɛdan ne che nipa ni bi pani ɛdan na obi yɛ to asase no yɛ dan na yɛnwu nipa ni bi ba so ade ase what is snow mu so what na snow mu abo brother what to medika kofa bus atia wi snow mu da wakofa a train e de akwa adwuma da snow timi top na wakafie wuntimi pi o kai na snow akata so so ade ase nti de yɛ kan yɛ ka yɛ nim ene yɛ ka de Nyankopɔn ahye de Nyankopɔn so waka bɔ mu ma enipa bia entity pa jo so ase enya enye ɛyɛ eno kure ye ba ko pe Nyankopɔn hyira obi bia amen enya jesi aba beto mama amen wa so bi mu Yesu ye Maame Akosua mpadu ma be ha no pa me gbaji sika na me beje is bra chat asoma ma omu ni ha ihe sika kwa kwa dan ihe ma ha ne sa one da ameko na ne ba me nka wo ya kwame mpadu ne ba me eyi kwame da bi me ne eyi oba no defense yan aji so as in Jantidia, Mahanisa, Name man pressure. Auntie, any man about Mumfred money and Kui. Then go for Akosala, be about a tray cassette in the Biatodia Kunukum, be a LP, be a CDs. Sa kaka yango for betise lumba ayi lumba what is that Abusia me kasa upon listening to history no one kasa chewadwene